Om Swastiastu. Rahajeng sore semeton sareng sami. Dumugi state ngemangguhang kerahayuan. Ia diastun kewentenan jagadruene sekadi makin. Sasabrana COVID-19 kantun ngelimbak ring sejebak jagat. Pengabdian titiang mangdane idedane state kena. Semeton sareng sami titiang kicen galah oleh suara saking Bali mangdane ngwacen silih tunggil sastra Bali anyar inggih punika merupa cerpen. Cerpen sane jagi wacen titiang ring rahinane puniki wantah reriktan Bapak Made Sangre sane memurde tulis gidat. Sane ngawinang titiang kedaut ngewacen cerpene puniki lianan ring indek basanyane lengut miwah medaging bebaosan sane banyol. Taler cerpen puniki nyinayang keuripan Bapak Made Sangre pinake sastrawan Bali sedina-dina. Inggih kawitin titiang. Tulis gidat. Angine deres ngesirsir, layangane pesliwer, sander sinander ring ambaran. Gumanti wantah asa punike ambekipun ilayangan. Yening wenten angin becek, poleh tali panjang, tegah ipun side ngawang-awang nuju langit. Nanging yen sampun panumaya ulung, ten wenten mekanten, malih pidan, tur ring dice pacang ulung. Saking awet layangane metukup antuk plastik, lumrah layangane meinepan ring ambarane kantos benjangyane. Dumun dawag layangane metukup antuk kertas, uyaden kase, sinah wengine ulung santukan bahat keni damuh, uyaden sabah. Asa punike taler zaman Jepang, dawag punike layangane metukup antuk krikan klopekan gedebong tuh. Nenten mersidayang nginep ring ambarane. Rikala sampun masan layangan, katah anake buduh melayangan. Anake buduh melayangan kebaos dedarinan. Sekadi muduhang anak leh bajang jegek. Asa punike taler wayan cekol, ragane mangkin sedak dedarinan, buduh mebalih layangan sewai-wai, ten inget mandos, engsap medar. Tur ten mekita megae. Cek state melihat menek, nyededek ring bedek umah ragane, sebilang wai mebalih layangan mecande ring ambarane. Nimade nyantung, kurenan wayan cekole taler dedarinan. Nanging nenten dedarinan mebalih layangan, ragane dedarinan mebalih siaran TV. Yen sedak kepingon mebalih TV, ragane ten inget kinjukutne pun ring paon. Nasine angus meruspus, sambelne sengah kadi tengah. Prade yen sampun kadi punike, raris kalane nyusup ring raga tur ngewetuang kali.
kandugi megerengan, mejajal ten wenten sane ngaku peleh, sami ngaku paling benah, paling sane dumun nanin dados iyak ageng mewiwit saking pesan lindung oneng-onengan wayan cekole pun sengah dados au kompore ngendeh murep dasan mekeblek santukan made nyantung ngon kepingon mabalih tipi wayan cekol digles mademang kompore tur ketekepen antuk karung belus api kompore padem nanging api pedeh wayan cekole kantun murup morbor manahnya nih wayan cekol bat made nyantung sambil ngambil linggis ayat ngeploken tipine made nyantung ngeleng nambakin ada tipine keplokina beli ya sengelah peleh yang dipeleh nah yang bekeploken made nyantung nyerahang raga meduluran iya peningalanin rebas melusang baju manggihin kurenane sedih kadi punike wayan cekel enduk mecepol limane ngelayong linggisne ulung inget ragane pecak dawege wau pengantenan nanin miegan riantuk keliput manah cenidra yen cara mangkine cemburu buta risampune made nyantung nuturang keuyaktian unduke sahe meduluran tangis ngandap kasur pemuputnya panas tangkahne wayan cekole matemahan daya kesiramin antuk rasa ulas asih tumuli iya ge megentos dados megujegan kapilulut asih kadi keramaning anak mekurenan ale ayu sinarengan menawi te punika mawinan kadi kebaosang wikan-wikane dumun yening anak leh punika mesenjata yeh mate prade yening sampun galahe sampun elah made nyantung demen taler magonjakan meblat badan mebanyol-banyolan ring sapunapi taler manying-manyingan kadi anak mare pengantenan kadi penganten baru semaliha sane mekanten tawah ragane saling paraben sareng kalih wayan cekol keparaben oleh kurenanyane dadosne nang paluk punike taler made nyantung keparaben oleh kurenanyane men paluk beli ken suwet ca amonto mebalih layangan sapunike made nyantung neng seken muanin nyane yen dadi ke mentek jet beline meh-mehan ba mentek monto uli semengan negak sing mekisit-kisit sing bangun-bangun duh dewa ratu sing adondok jet bisa mentek yen jet metaluh marado to jet bebeke sapunike wayan cekol sade kenyam guyu
Nyen orang keto. Jet bebeke muani seng je bisa metalo. Saur made nyantung taler kenyong ngewerin. Apin keto nak ne muani bareng mesin ngai taluhe. Nah, ne mare ya. Pragat mabatis bebek dogen beli. Sing je mabatis bebek nak mepanggul gambang. Kengken panggul gambangnya beli. Mecarang. Duh, belok ganti si Nani main palo. Saur wayan cekol niru tabuh buleleng ani. Nah, te bebeli suap amonto megonjakan. Mai medahar malu beli. Yang subet-subet ngelalap jukut. Jukut kelor meroroban beli. Pesan misi pesan serade. Colek misi udang gerage. Mebase rajang jangan pesan beli. Mai lan medar malu. Sing deh. Beli sing makita medar nen. Beli nungalih inspirasi nih. Anggon beli meragatang cerpen. Kadong beli mejanji ngirim duit telun ke majalah Buana Sari di Jogja. Sapunike wayan cekol sinambi mewali marep menek mebalih layangan. Layangannya sayan katah munggah ring ambarani. Warnanya warna-warni, ikutnya saling pelantangin. Suaran buangannya pegruer melat endah. Sami bergah ten wenten nya ngalah. Dente malu beli sing dadi salah tampi nah. Sujatine aku deseh beli man upah. Kanti ngenter aga sing medar ker ngalih apa adane to sepiasi apa adane to beli yang sing nawang. Aduh. Inspirasi gitu deh. Sepiasi, inspirasi cara anaknya ngorahang. Udah cara tanduk sampai luanan jek ulah pesu gen. Gelis wayan cekol nyangkwa munyen kurangan. Nah keto bebli yang nak sing nawang raos ngisi sasi-sasi ya padan itu cara raos beli nih. Badah tuh made kadang nepukin beli nampi honor. Honor adane sing je upah deh. Dugas odalane dipuri dadia kaden. Itlu bulane sebeliwat. Saur wayan cekol sinambi mecu alis. Beli ngang sehang made nyantung meraos. Mirip beli sing ningah nen. Aden beli nih jumah dangin nih. Ibi man ngadep gambaran ani lantangnya ameter. Ajen nih 5 juta beli. Benaina tuah dah selemeng dong kan. Daden nih satak tali rupiah ragane manpes awai.
Di kene gambarannya ane gedenan bendek tuh beli. Bisa payu aja roras juta. Men beli manpe setak tali rupiah kan. Cerpen belinya benain beli nang dah selemang mekelone. Aku udah beli mesekaya awai beli. Tegarang hitung engken. Perlu silang tiang kalkulator. Kadi kepangsep ulen aten ni wayan cekol, miragi raos kurenannya ni kadi punika. Rumah senir gawe hidup ring marcipadeng. Inget ragane ken lacure numadi. Durung tamat mesekolah ring SD sampun ketinggalin oleh meme bapan nyane. Bapan ragane kecak ring kalangan yudane, ring margerane daweg revolusi perang kemerdekaan rien ngiring pemargen ide Pak Rai. Bapan wayan cikole puniki berjuang sareng Kak Tewel. Nah nanging Kak Tewel punika poleh tugas ring desa sanelianan. Durung wenten asaseh jak memen wayan cikole punika ngalain nganten keambil oleh polisi Nika. Polisi Nika ni punika saking kota. Rares wayan cekol kapiara oleh dadong lan pekaknya nih sane sampun tua ruyut megenah ring lian desa. Seraina seusan masuk wayan cekol puniki metanje kacang tanah sane melablab taler ketanjang ring genah-genah anake mebun-bun. Ien beli sing sap deh. Asane beli betain nuturangkin deh. Unduk lacur beli ini. Ane malu beli melajah ngambar deh. Mula beli melajah ngambar. Yening sayang teken aden beline ane di rumah dangin tuh beli malu nani melajah deh. Nanging mula lacur deh. Beli blok ngolol. Kanti anggone kekedekan di desan anake ben blok beline ende deh. Tuh awinan beli sing bisa ngambar kanti kerjani. Sing bisa beli dari tukang gambar deh. Sake wale pemuput nih beli jani jadi tukang tulis. Pengarang kone adane. Liu masih anaknya nyambatang pengarang ento sastrawan deh. Nanging beli tusing nyak keadaanin sastrawan beli. Tusing nyak keadaanin sastrawan deh. Ulian beli merasa nu cenik. Saur wayan cekol sadeng remek megat-megat asawang sedih. Suaran paksi kutahe kaleh gungan sane megantung ring kolong bale pesarian ragane kepiragi ngasih asih kadi mepepasih sang kali. Beli puntak pantek selit sanjem lajah ukudan. Di kengkene bisa kepeteng beli di pedesaan, masih sing ngidang beli nepuken animadan luwung buka pengapten beline deh. Mirip kene mulet tulis gidat beline. Bekal beline uli kedituane.
Nah yen mula pedoman beline cara nede menyen tundian beli nampi sejawaning beli pedidi ring sapunapine wayan cekol ngas-gas tangkah nandang jengah mana mekito raganing lalu pati ngambekang laksana durecana memaling memengal memak miwah seluwer sane ake mepikoleh tergeles sugih nanging digelis metu pepineh ragane sane patut inget ragane ring suksman gendeng sane kepelajahin ring bale banjari dawek sarang timpal-timpalne karitruneng sami nenten matutang yening ngambekang laksanaten patut yening mabudi anadi manusia sane patut punika patut parilaksanane patutang mangde nemu patut beli suwet monto bengong mai beli medar malu beli tendu made nyantem bangun saking tegaan nyani tumuli ngedeng liman muanin nyani wayan cekol mau kesiap raris alon bangun tur memargi saha medandan tangan mekaronan tan pastika keuningin yening kletegan napi sane singgah ring manah nyani suang-suang puput inggih semeton sarang sami wantah asapunika sane persida aturang titiang ngeninin indek cerpen sane memurde tulis gidak puniki taritan saking bapak Made Samre. Nah ring galah becek puniki titiang ngaturang suksema puniki majeng ring semeton sane sampun nyarengin ring rahinane mangkin puniki wenten beli Rudi Waisnawa punika taler wenten kawi dusun suksema niki wenten nyoman sakmike bapak sakmike matur suksema Maria Koen saking Thailand how are you Maria wenten naler Aris Suartana wenten taler beli bagus niki kemudian Tika Yaso matur suksema Wayan Juliana nggih Pak dosen matur suksema sampun nyarengin regal regos Mega Gana bagus genjeng nggih suksema Mesya Wulandari nalar matur suksema Mesya sampun nyarengin dalam Setiarse nggih Kartika Wulandari nalar wenten matur suksema Ika Rafes rajanya niki Sultan saking India matur suksema wenten nalar Ayu Antari Dewi nggih matur suksema niki Bapan miwah memen atude dekta miwah Mang JJ eceng emek matur suksema support taler sampun nyarengin wenten taler wayan Wirane matur suksema Komang Gede Santiase Krismantara Adi nalar matur suksema Ayu Eka Lestari nalar sampun kenten Bapak Windu matur suksema Pak Windu sampun sarang niki ledang Pak Windu kirangku gurun titiange puniki taler wenten Bagas Surya dalam Setiarse wayan Ibu Saryani matur suksema Ibu sampun nyarengin wenten Sosiawan Putu ring Singaraja Ibu Sri Satyawati Ibu Dekan matur suksema Ibu Dekan sampun nonton naler sampun nyarengin punika taler wenten Febriana Rahayu Nimade Srihartini nggih Ratu Aji de bagus oke mana bawa matur suksema Bagas Surya sira malih niki Ketut Dana
Andika Yani, Sumitri, Raka Pramana, Nalar, Suci Chan, Putu Evi nih akeh niki nggih lajeng tiyang manten siki-siki, Rima Dewi, Ayu Wini, Wayan Tingkas nggih mertua tiyang miring Bangli. Punika taler Sanjiwani, Iwayan Agus Febriana, Wayan Sutarsih, Gus Dewi Riawan, Nyoman Lugra, Ide Raka Kusuma, matur suksema Bapak Raka Kusuma sampun support untuk mihar sayang taler puniki inggih taler semeton sane tiosan sane nenten presida titiang lace sekasiki matur suksema. Suksema talar malih apisan majang ring Putu Supartike pinake pengrembes saking suara saking Bali sani sampun ngicenen galah titiang sareng wacan cerpen mebasa Bali puniki. Ampure taler yening wenten atur titiang sani nenten manut ring sejeroning kayun ide dane sareng sami semeton sareng sami titiang nunas gang rena sinampura. Nggih. Puputang titiang untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Nggih.